Thank you so much. Thank you so much. Hey, elite kan nyani yam. Yam. Ovela kantu kamjela kama dijani. Ay. Dum 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 Yes, what one keep letting once again. Naki take roba protocol. Yeah. Yeah, how baruti balotshwana la go phela ka teng. Now you pull around. Boundaries and protocol and then was there any protocol? Yes, there was. There was sharp nose, long pen, long sleeve of the jacket of the bike. So then tell somewhere when this restaurant to no late. Tell the protocol and then I thought ke simply don't keep protocol in the protocol man don't lame how baruti ba tshwana la phaphile ka teng. Okay, by biza ngoku yabona amna ndizophula. Well, you know baruti ufela batho ba suffer emotional, spiritual and mental. One ba frustrated baruti ba frustrated. I wish one day we could talk about gospel and understand the gospel in doing. Baruti ba frustrated, miserable, but no. Cornell na lipiana wa tshwana la tsinya hloha o le mrutai. Kanel pena be setanga ndoni. Thula moya wa meeting. All right, doctor. What's the kaya? Tabakitse o he. Kopa ke dumetse mamedi. Yeah. Mamedi dumelang he ka nnete, dumela malapeng hohle mo le mametseng le lona telemiso. Ke nna wa ka mehla Dr. November. Mamedi wa ka ratang he. Last week ke le lahlile straight. Yes, Pastor November page ya ka ya Pastor November in Victoria se re yentse encha mamedi wa ka ratang but ka bomadi mabi ntom Facebook ba itse ka nete to operate ka mara matsatsi itseng ke sa re ba re file matsatsi itseng whereby Facebook or net la qalela operator but eating now for now ke sebedisa PS November
November VFM mamela o ka re PS November VFM ke live hona jwale wena mamela o ka re PS November VFM. Yes, ke live mo. Then TikTok ke live ho Dr November kapa Pastor November. Ha o ka re Pastor November ke TikTok, Pastor November kapa Dr November ke live ho tsona di le pedi. Facebook ke PS November VFM. Mamela ka ratang kapa kan Facebook ke Dr November kapa Pastor November ke live ho tsona di le pedi. Mamedi dumela malapeng molene makhaya sikhona. Re teng tsa tokal se sile ka jeno. Re teng abuti wa. Re tsungela robong ka mora hora ya robong. Yeah. 9. Yes. Amanye magama re tlo wotla 9 etsa tsingla. Okay. Re batla o tseba horna. Ona le batho ba ratana 30 November. Ba ratana. A bohloko. Okay. Ba ratana. Mare ebe ka re ba accident ha ba khone ho dula ba le babedi. E se mora ba batle. Ha ba khone. Kore hela ha ke tsebe ha ba ratana ha bohloko. Nkile ka bona picture mo ka ro buka tsena tsa di comedy. Okay. Ntate o robetse mona, nna o robetse mona. Mare mona ke Baptwaya. Baptwaya ke njani? Baptwaya. Baptwaya ke. Trata ena e hlabanye. Oh. E hlabang. E dipakeng tsa bona. E pakeng tsa bona. Yeah. Now it tlisa nthina e ke tlo botsa nyana se se ka je. Ba ratana batho bana ba re ha ba khone ho dula mmoho. Just as far as I can. And I talk about it. I think most about ba senyele. Ba senyele not because habana batho ba kileng ba ratang. Ke kopa ke phete. Do you know that 80% ya rona we are single, but we are single not because harina batho ba ratang kapa harina batho ba ratang. Yes, as Lendin Zima located. The thing, Mammy, maybe more second go. Miss Colo, my leg cut them blown, Miss Colo. We are 80% of Yaruna. We are single. Maringe party. Renter releasing usual. You can say or Arna but Barbara Tambati. And Libona, you can say or Arna but Barrata. But Marin took a tobagon. Can it all together? So that is why Larta Mastrate Bonana opens of an action the Pele Marvin, Salam around. Yes. And the third part, Babanka Ramanyalo, Ribula Kamahatamata, Babanka Ramanyalo. Uto Tolaure, let him to Marata. And then Upumano so stakili Mutiuma accommodate delay. How Marat? Accommodating. Nalabato let him but Baba. Ababa Koromut, but we little about Baba Rata. Marasta Gillen about Baba Commodity. If Manyalo was a kind, if Manyalo, Hoka Biso Doctor Di Pilote, we to operation of bullet the pilot about what in that the Hodisa Carapula Musadu how. Banabacol, Lebasali Banabacol. Because Leka Ramanyalo not about what it's in about commodity, they're not Babarata. Casa we are settling. Compromising. We are compromising. Now, I think take it try the the course. I think number one problem is about basketball on pillar together Marbaratan. Jose Mamelani. Kose mamelani. Unga mamelani. Asmamelani. Uzilaki. Asmamelani to harmamelani. Next. Klabe kubla like your baby. I don't like 1, 2, 3. Next mamel. You are not a bunjota baby. I don't like 1, 2, 3. Aku mamel. Harmamelani. Next. Yabonintonga mamelani was a kind. I'm telling you. And that is why Baba Mbabatu uto tonore. Ba ratana Baba Karamanyalo. Not about to think Karamanyalo. They are still together. Mar Hausa na linyalo. Mar baduti fela. Baba baduti ke bana, baba baduti ko fela ba se ba se beditse haholo. Baba ba se baduti ko fela o tla ya kae ka Asia high. Ku ka bantu ba phila njalo. Gore baba baduti ko fela
ke bana ba bang ba dudiswe fela gore ba se ba sebeditse haholo ba bang ke taba age gore mara ha se ke le mokana ke tlo ya kae ke tlo qala kae mara hantlentle o thole gore ha o sana dinyalo mono ba ntse ba nyalane because of number one ha re mamelang gore re failana to an extent re be re fihle stageng sa gore ke be kutlwa ra no ke a o rata but I cannot a ke sa kgona ho phela le wena o go faila o bo fihle stageng sa gore mara ke a mo rata mara a cannot nka se kgona ha re mamelane ke a pele ngopotsa tate mo le mong ana botsa hore na hobane o fihlile jwang le bontse 50 letsatsing le nang ntse botsa mosadi wa hao ha o mo bitsa o ntse re fela baby are ke bona hore le rato la nna la duka re go fe spirit for 50 years ke le betsi bitso la hae no I'm telling you ya pele go se mamelang then ha re qeta o se mamelane ho bore balakatha otsa o botla pride ke bobedi jwale pride be fly kena yeah donc pride yona ha e fihla yona ha e senye nako pride ke go ekipo pride se betsa jwala ka go e behelang e bang le ditsunyane wow e pride ya behela e ba le di maanyana mangata ya khotse e be le dinthonyana tse ngata now ha pride se le teng now re qala re acta e ka ra go kgathalle marka ra pelo ka I know ke a morata this person mara jwale se qala ena le elementeng yana se kgathalle lo ena ho kgathalle but deep down I know I love this man lo ena as a woman you know I love this man kapana as a woman I mean as a man I love this woman siyathandana but now pride is a tswetse ntho se khathalane I re khathalane and not to harata but now se re fihle station sa se khathalane then pride is wala bo ho se qengane angeke ngincenge mina nna nka se moqeke nna pride is wala bo ho se qekane jwale jwale di a hola now the problem tsa manyalo a rona ba se kae ha pride e fihlile pride gona ho hodisa le ntho seholo se be se fihle seholo o fihlela e ba thaba o qela ile seholo e be le ralla a qetile be thaba e hola because a le gone o idia pride I mean dintho tsena pride ena e teng dipakeng tsa lona go se mamela ha di gone o dilana le dintho tsena so di a hola di etsahala tjena lerato lona le lerato le teng di hola ka between nna le wena this thing is growing between nna le wena qeteleng ya qetelo o so le ka nqane nna se le ka nqane but re a ratana but there is something that is in between now e seng le teng now pride e tseng e se kenela jole se tsa hore e etsa ka ra a go qeke e etsa hore se ka ra qekana wa se kae singa cengane gore ke plela ra ke tlo moqeka enkana go so ke morata motho ke renga ke tlo moqeka lo wena wa nrata wa ke plele tsore ke tlo moncenga nna ke tlo moncenga ne then ya hola pride no ya hola jalo e kotsi e re momenteng o no ntse le sokodisana ka teng ho bo ba le batho ba supportana le wena jwale ai wa se ka ngamncengo o tla bo iketsa skaka man you deserve better you I mean ibile no woman ibile no vya tsebeng thae batlang ibile you deserve better na hona le batho ba o supportang hona le batho ba o supportang ibile ha isa lentse ke sa morara ibile ntse re putsa hore wena o no ke dikeng ko mamedi wa ka ratang yo wa se ka so that is why today was a time re na le batho ba re ba ratang mara ba sa kgona ho phela le bona because o ke di kita ba se mamelane it is sa mamelane and then lo nka dintho simple for granted o thole ntho tse ntse tsona ke di nka for granted ke di nka for di thata ka ncinci ke nka everything you implelang ka bo sa irate ke nka anyane itsamaisana lo se mamelane into him now di a hola dintho tse ka bo madimabe ha se di hodile jwale se o so kenele pride jwale ntate ho fedile that is why pride is dangerous to an extent e hana le se le ka tlung e one
e ka le etsa hore e ka le separate hore e mong a roba le ka kamoreng e nngwe e mong a roba le ka kamoreng e nngwe in one room tate kapa one house ni hleli endlini e-one mare pride be le separate be etsa hore le dule ka mane mo le dule ka mane. So pride, and now pride now e be tswana e bo pushetsa ntho e nngwe ya bofo tsuenyane nngwe ya bofo ya hore it's a decision. Make a decision. And then e be lahlela tsuenyane nngwe ya di emotions, because ha pride e le teng ho kena di emotions na le nkwa ke maikutlo go kgathalle so le maikutlo a sanka over jwale aba involved. Now what's o yetsa now ha maikutlo a sa le teng ke mane mo pride e reng e bile tswa ho yena man le maikutlo a re tswa ho yena phuma ku ye man o iketsa stlatla ska tlo iketsa stlatla sa motho ena now pride I feel if feel ya be ya ditswenyana ya tseng now what's o yetsa e bitlisa that a force gore ho be le ntho e reng tswa ho yena ke maikutlo jwa tlisa that force ya hore phuma ku ye mo tloelle ebile you deserve better ebile you can move on ka bophelo ba ebile you are still beautiful ebile banna ba o batla ebile basadi ba o batla hey what's the kind you know you now what's why ntho maikutlo au pusha hore o yetse decision ka speed mpotsa why maikutlo a kre halast so a batla o yetse decision quick e tle re mohlang a felang o buso stakile ka decision sa khona go tlela mara a sa khona maikutlo a yetsa a pushetsa hore yetse decision tswa ka speed ska mmontsha hore mokgatha ska ba mqeka le pride ntse mo thusa dintse thusa hore tswa ka speed ka menyaneng now the problem with how qeta maikutlo yetsa hore o yetse quick decision because maikutlo a yetse ba hore ha permanent. And how maikutlo fela you are going to be sober. So I yetsa hore so langonzo aweke maikutlo santsole o pipitlelane le maikutlo o yetse di decision. That's when it how qetwa decision mohla maikutlo a felang how qetwa decision maikutlo a fela wo. Hence today rena le batho ba dutseng no o hopotse motho wa hae. Ditelo ipinda hona le batho ba hopotseng batho ba bona ka sehlo as we speak kukho abantu abakhumbula abantu babo no ka go jwetsa wasekhaya before o tlo bua ka go jwetsa ntho ngwe ne ke blela moruti mo today e ke thutileng yona mabedi le nna mamedi yena ke ithutile yona hlenko pa lenkutla yena ke ithutile yona ka sehlo mamedi ke bone ene ke bona hona jwale ke bona no now ha re le ka ramanyalo re na le di partner ha re tsamaya bo tropong wa sekhaya re kopana le batho ba different re kopana le basadi ba bangata ne re le bondate le bomme ha ba tsamaya tropong everywhere re kopana le basadi ba bangata le banna ba bangata ba bang ba re dumedisa hi baby ha o le mosadi una le banna ba tlo re hi baby ona le ntho se yang hantle re kopana le type tsa rona ha re tshetswa re kopana o right ha re kopana le type tsa rona ne ka nako e re etsang jwang re nyalane no ke ratang ke ne he wa sekhaya nako tse ding ha re le ka ramanyalo le di ex tsa rona di re etsa ntho e bitswang guard of honor wa tswa di guard hona di ex tse etsang guard of honor di ba eme ka thoko ka mona ba kana go tsebile ba o protocol ba bang ke di access o protocol ba tsamaya ka ke di monitoring spirit ba tsamaya ka thoko ho wena le partner ba le kentse mahare di access tsena di tsamaya ka thoko nga phana ngapa ba te ebile ba I avail for wena or baby are you still good mo lenteng ba be ba o check or no you must if you have something talk to me they are there but ka bo madi bothata bo mona wa seka ke kopa mamedi le nkutlo agree ke tse ha re tsa matropo re kopana le basadi ba bangata le type tse o buile ka tsona tsa rona and then re kopana le di eketsa rona di are di etsa guard of honor because most of the time to get to yon once o qeta o setlela o thola motho exceed ya gotla di fika di ketsa di monitoring spirit ba tlo fihla ne o tla kopana le SMS re high stranger ke I can see you are happy in your marriage. Kana go tsedi ga o thole o se in a good mood.
mo jwetsa hore yo I'm very frustrated o sa qadile ka ba santsa hore no you can talk to me anytime now here is the thing ke batla go khutlela tabeng ya here is the problem what's the kind the biggest problem kore we always think hore jela ka basadi ba le bangata stratong wa hao o teng ka ro bona yo ka motholang is sitokiswa ilondo we always think karabungata ba basadi bana just because ba le bangata o tlo thola mosadi easy o sia yena pride etsa go ska moghathalena because we play letso re ke bone basadi ba bangata stratong man so ke tlo thola mosadi easy le basadi ba bangata ba etsa gore ba ska ba khathale banna ba bona because wa tswa o tlo thola mosadi o tlo thola eng monna easy because ba bona wa se country e treatileng yona abafazi baningi ongo wakho mnye enunqabile ukumfumana umuthola it's a challenge asekana qetile so o batla hore bana kaofela ba ntseng re kopana le bona empa le di trial ndate tsamai if only easy like that wasekhaya if only easy re basadi ba bangata the way re ba bona ka teng to hore ka mothola anytime ngabe re na le basadi ngabe ke itse 80% about to are single why really single 80% about to are single 80 or 70% if I'm not mistaken people are single that and I get single ke blela ba single ba ntse ba le ka ra di relationship a ke bika batho ka rama ba nyetsweng do you know that tona le batho ba single but still a le ka ra relationship o single so wa itsahala hore o batle mosadi la yona mo kopile modimo ka mo kopile kae o kope mosadi o fumana mosadi ha o qeta o fumana mosadi o fumana hore ha se ntwe e batlile ke ntwe re ntse re bethatseng le ntse re theosa re nyolosa and ha ne re le ka ramanyalo rona pride e manifesta e fihla e entse re feel ra gna nka se mqeke anga se mqeke a ke mqeke ke moghathane because ke a tseba hore ke tla thola basadi ba bangata ba phi bo mmele bo ntate ke kopa le tšwetsa nnete ba ka today ne ke bolela moruti mo wa Cape Town ke moratang sona a njwetsa re Dr. Novi ke decide le go tlela mosading wa ka ne ke le Samuel restaurant ke ne ke eme ka maoto ka shapa matso ka renda a tshe a rewind that with ka renda ke o support 150% if mosadi o le ena ba tla le go tlela mosading wa hao kare if I li ready go tlelana le mosadi wa ke be ke motsetsa le same thing kare phama all ne re nahana gore basadi ba teng ka ntle ka mona ha nne tse re le ka ramanyalo le basadi ba ne ba nahana gore banna ba teng yes ba teng but wow yo ka gona go phela le ena ka ra batho ba gore o mothole ntate ke bothata that is why le today ebile se bile batho ba senyele ba rwa kuwa yo o tšhentšha banna o tšhentšha basadi because re batlana le motho yenwa e re o thole re batlana le motho yenwa wa hao but ka bomadima be go mothola it's not an easy thing so momamedi wa se ka problem e fela ke ntwana ya gore ha re mamelane ha re qetile pride e be manifesta and then e be tswala bo o se kgathalane o se qekane o se etsang le no nka re before re bua anything momamedi a ka kena ka WhatsApp re mmotse gore ha ona momamedi a hopotse motho wa ena ya honest ya honest fe mamedi o botho FM ya honest ya rona entse le yona iyo 069 momamedi ya WhatsApp 846 54 76 repeat 069 846 54 76 mamedi ha wa hopola motho wa ona o be honest fela o be honest la o sa re jetse lebitso la o sa iplelle la o sa re jetse fela o re jetse fela wa se ka le Dr. November ke mo hopotse wa ka bua nnete mamedi mathata sa le teng Dr. Novi o bua ka ntho nngwe ya bohlokwa haholo doctor re tlo ya go bona ha re ba emele ke khutla jwang ha se ke ile kore e seng ke tsile ka jarta pele ha re sotso ka jarta ntse re le mona a ke re hona le hore ke tsamaye mare ntse ke le teng o buile ka seholo sane se ka hodimo se hola se hola ntse re le ka tlung
mara ha ile hantle ke ile ke gutla jwang ya pele hore o gutlele mothong wa hao it's when o ka mmamedi yana batla le eme ka motho batho ba dikole le di-taxi le batle di ota ke ba Tumela ga mo posa o lo ambe bana mo posa ka dinete no ran bua nnete ngwana tsa dino ya ndo boss a re mo hopotse hampe bontate nna wa ka ke mo hopotse low class hona jwale ke bua tsena ke mo hopotse class low ke nna tlhoka in nna doctor ke hopotse motho wa ka no tjenang ke plasing a matheka ke dula ke le mo ka tlung ke mo hopotse haholo ngare ke hopotse my soulmate e ka re a ka hlaha no e ngare ke mo hopotse I feel like calling him right now mara I feel like calling him right now right ere next utlile Samson are how can we get recording of this talk no re dumelang ntate ke le mametse ke no ke hopotse monna wa ka wa lenyalo no e ngare tonna ke hopotse motho wa ka e ngare ntate Novi truly speaking ka mo hopola and this thing is yena wa actor ka mantsa mo wetse ka re ha hopola ntate Nodi ha ke a mo hopola le kgale hle ebile ke ipotsa wala ke etse jwang ke bua le wena tje sho ba bangata ba hlela botse le TikTok mo le TikTok ba ntse ba tsho jwale mami batho ba kopa di number hape wa se ka re ba fe di number 069 846 54 76 069 846 54 76 Mamedi le kapela ka la Facebook batho ba ntse ba mpotsa hona jwale ke PS November VFM PS November VFM are mme wa bana ba hae Arnet mme o hla fela mme wa bana ba na o tlo go jwetsa ntho go hloka about this whole thing wa se ka o mametse batho ba re batho ba hopotseng batho ba bo e thata ina ne tsa tsinle mamedi ke sona e thata tsena tse motseng ka o fela ha tsona qetellong di ntse di re pride e re next now re tlo bua ka yona can we go deeper nyana you know why pride e tlo re next monga pride wa sekhaya waka monga pride motho o nang pride o motseba ke mangaka monga pride a kre le hodimong kwa enile yana angel e kgolo lenyele le holo le boss ele yana yeo ntate modimo a neng a sebetsa hand to hand le ele yana ya neng a okametse bo le hodimo kaofela ka mantswe monga pride hoja anasa ka ba le pride ngabe Jesu a sakatla Jesu o tlile o tla replace monga pride le Satan moruti monga pride kama tsama moruti ore ha ona le pride ho tlo ba le replacement ke atla mo tlo go jwetsa wetsetseng now tlo go jwetsa monga pride o entse Satan o tseba pride e etsa hore o lose everything yona le yona because yena pride e means hore a lose everything yona ntate modimo na mo file yona Satan o lositse le hodimo a loser lo ba conductor a loser lo ba le authority le hodimo kwana ka baka la pride ntate modimo a re Satan a ke tlo gona phela le wena o na le pride nka mpa ka o diela lefatsheng so Satan knows or pride
ha ina mohlang e etsang gore motho a gaine, but pride e etsa gore batho ba lose. And that is why today Satan a re shapang ka pride, because Satan wa tseba the only way ya re lose batho ba re ba ratang, re lose the soulmate tsa rona ke pride fela. Pride mo mamedi e etsa gore motho a lose le ntho a e ratang e bohlokwa ho yena. And that is why tsatsing lena Satan a re shapang ka yona, because wa tseba gore ha e benefit, pride e benefit monga yona. Mamedi kopa le nkutlwe hle, pride doesn't benefit monga yona, e safarisa monga yona. Now Satan today o lelexana le bana ba ntate modimo, o destroy everything ke se ratsa ntate modimo because of o lositse everything ya neng ana le yona e neng a ifweke ntate modimo le hodimo. So pride I benefit. So Satan o re feel pride so that number 1 re lose batho ba re ba ratang, 2 re lose the soulmate tsa rona, 3 mo mamedi wa ka rena. Ene ke tlo jotsa why Satan e ntse jwalo wa se kae tlo go jotsa tlo etsana. He knows babang soulmate ya how for you e be e replace we o tlo nka grace ya ntate modimo. That how bonolo hona le batho bao Satan wa tseba hore ho tlo nka grace ya ntate modimo hore o thole motho a tlo replace motho ena. And so long o soka mo thola motho a ka replace motho wa hao, you still going to have that void forever. And that is why today una le batho ba nang le that void. O leka o jola, o leka o there's a void, o nyetswe ba bang void yang ya partner ya na iluzitseng ntse le teng le hona jwale a santsa re wa commit, a santsa re wa nyala. Mane me kokotole yo kokotele yo. So that is the problem. There's a void here, Satan. Number 2, it's a void. Ya pele ke number 1. Number 2, Satan batla re tshile ka regret, re phele ka regret. Today re phela ka regret ndate. Batho ba ya regret ka sehong ka baka la ntho e one re bileng ka yona ya pride. O se mamela ke ya pele, ya bobedi ke pride. Virus. Re lahlane, re a ratana o morata. Now ha qetile pride e be ro ska ba wa tshwara founu mo founela. Pride be ro ska ba wa tshwara founu tla ba iketsa sela. Pride be ro ska ba mo jetsa ro ntso morata. Pride be ro ska ba ina le voice ya preach that. Ke multi preacher, multi ke my preach. Ya ntate no vile mhlekazi gona lo ke moratang ene e ka raratana ne mare ratana yalo mo founu net potso ke gore na ke o tlang kwalang matlhon na mare ke go bolella nete re in love re bitsana bo sweet love all the way ke ngwana motho ko matlhomola hai are ene o yena wa e kwala void kana ko eo a re so sunane next. Aye me bile re batlwele ban bantse ke ntse ke bitwa flee ye ha re beka bana ba seng ba ile ba jola kapa ba ile ba nyalana. That is the biggest challenge our now. Pride doesn't allow it. Ka go jetse wa se kind table e ke ratang ka pride. Pride agree e kenya le the emotions. And when u act o tswa mothong o tswa ka passion, o tswa ka di emotions, ke batla passion. O tswa ka passion gore o tswa o sa kgathale gore mang o reng mang o reng. But mohlang o tshwantseng o lokise pride ya hana gore o lokise ka passion. Mara ha o no tsana la ntse thuba ntlo o ithuba ka mosito o tshwere ha more maro ya how ne re tswa batho ba rona re tlile ka passion gore bile o bua English. I don't care of the go of now of I've never beg you of the backyard of re tswa re buile di English tse dangerous of I go and never see me no more. We never, I don't want to see you. Re tswa ka di English, re tswa ka passion e bile tla bongotse lengolo le le telele WhatsApp e telele e balwang 2 days. Kila bona WhatsApp e balwang 2 days we ba la ho le ba hareng we phumulele we tlwele o tlore e nyolla dikila tsa hao o bolo e be o botlo e qetela hape ka mora ha re tswa re buile dintho tse dangerous bo never see me no more of go of don't follow me I'm lost of in but passion yeno mo mamedi ha o so tshwanela o lokisa for something you will rata passion ha iyo. Number 1 o tla utla mothile apologize re ke kopa re tshwarelane e reng wa se ka ke mogopotse unfortunately o mabitleng
yene bohloko e bohloko but ha re e betere ha ona e bohloko jwa ka o mo hopotse batho ba ntse ba ngola TikTok mona le Facebook especially TikTok ba re ke mo hopotse ba tla madi mabusana le motho o mo a mo tshwereng beterenyana ya mamedi pass na ke rata fela ka nako eo re tswang bathong re tswa ka English of go of no more come back of no more see me now see me no more of don't follow me ukila bona di sticker tsa di text o bona sticker tsa text don't follow me I'm lost re babo English here don't follow me I'm out of your control I'm going outside of long time of revival the one of social distancing now how much tshwantsa nke phone a ngole molaetsa re baby I still love you ke batla re lokise motho wa ka re build ha bayo ke batla re etse tsena wa sekana ke batla ba babedi fela ba ka re nna ke kopa o kwenya pride ke mojwetsa motho wa ka momamedi ha e ka ba motho o teng ka tlung o ka moreng ka poka gore momamedi ha ke na tabalo o apere gown ya gale en gang flame ka pa mosi momamedi mollate ka moreng fihla mojwetsa baby tatsinela ke kopa ke kwenye pride ke kopa re ke reetse o tlo bona gore pride e bohloko jwa ngwa sekana 069-846-5476 ke mang a ikutlwang fela hore ke molata nna wa ka e mong a re o bua ka nna re reachitse settlement ya divorce marepelo amara re reachitse but inga phakathi wa se ka go jetse sephiri divorce a se ka rohana divorce a se ka rohana divorce a se ka rohana divorce go deeper doctor divorce a se ka rohana go deeper man of God number 2 separation a se ka rohana yeah no matter the divorce no matter the separate but a se ka rohana gore ke di shebile mona ka ofela ha ke kgone le dibala dingata ka ofela ha bona ba hopotse batho ba ka ofela a mamedi ke mathata ha ke mathata wa tsana mamedi ke galla fela ke re try etsa tsile o re try fela ore Dr. November le mhlekase ku tla fela ke ya fela ke lo mojwetsa hore ka ba ke mfonela ke mojwetsa or baby ntse ko rata and wa se ka 29 kena wa bona ke tseta o bua hore when re tswa bathong re tswa ka passion the problem when re batla khutlana na le bona we don't use that passion na go tseding o tle le pride wa tswa pride etsa le o qeka ha ho be light pride etsa le o qeka ha ho be very light motho mlingo pa ntshwarela ka everything ene o njetse hore wa ntshwarela ka pa jwang or ke move on momamedi utlwa wa se ka utlwa ke go ba tshwarelo eo pride na le tsela ultimatum ha o ka ihlola wa re no nna ke tlo apologize ke tlo kopa tshwarelo again e o fa planeng hore jole o ikope jwang tshwarelo motho mding ke kopa tshwarelo ka utlwa ebile pride ha e batla hore o nke accountability e ya mo kinyeletsa motho mding ne ke kopa re tshwarelane and then so remove on ha ke hane ke o faith mar le wena ko faith so nna le wena re failane so ne ke remove on one tshwarela kapa motho mdimo kapa ona le bothata kapa ke tseba hore motho mo you are not interested hai ena ke utlwisisi hore na o thwe mona o jwale ke batla go tseba hore na o mothotse a le motle ha sa dula le wena a ba nona go feta o be o sheba ba bang o sa tsebe hore mme o happy ka tlung o nontshwa ko ba happy wena mothotse a le hantle a le smart o mo etsa o bo mo nontsha a ba hantle yale ha o so mo entse happy wena self o bo sheba ba bang ka ntle o ra khona a sa le hantle mara kana go kona mo entseng happy yena re tla bua ka yona re tla bua ka yona yena re tla bua ka yona
mamedi nna ne ke galla fela wa sekhai re be le motho ya reng nna ke kopa wa sekhai le Dr. November ke kopa ke kenke phone ya ka ke overcome pride ya ka ke bue le motho wa ka ha ka taba khotlela rona tlo re jotsa go tsamaile mo phone etse mamedi o matho wa fela a konjetse fela wena he o go re tshwara o re nna ke tlo mo tshwarana no ha o ka tla bo gutla o re juetsa gore na o tsamaile jwang 069 846 5476 ye mongwe a re my pride say no founela ene ke life ka di phone tsaka ka bo batla go pride ya mo romela phone no se phoso mamedi se la phone ya ka batho ba mo jole ke batla go nna mara se phoso ne mathata re show show ya no like ba itla go nna ene ke straight stand ke bona motho a phone tse phone ya ka bona itlisa go nna batho modimo ke molaetso o tla ngona mamedi se la phone tsaka ka bedi ba tsona ke ntse ke kene live ya TikTok le ya Facebook founela romela WhatsApp kapa voice note ke ba e romela kae ba se kae 069 mamedi lona ba batlang ha ke tse ke batho ba batlang mo buela se ka la romela go nna e seng mthong WhatsApp ya station 069 846 5476 yeah ipita pesa ka 069 846 5476 e mongari yo o mblokile enentse ke morara au mara hai taba tse monana di batla di le ngata haholo dumela Dr. Novi le mhlekasi nna pride ya ka ya hana gore nka mo founela o itse e mong le e mong a dule ha hae se re ratana ka phone fela le communication e fetulile ebile passion ya gore nka lokisa eo ha ke sana yona ke nna mo hloka lebitso re mo ithoba a re na wa ka o ithoba di ha ke bulela life ya ha ntate moruti iselo o bedi a renga nna o mblokile nentse ke morata ba se ba le bangatanyana ba tšhono ya a renke ena wa voice note ro utlwa reng Pastor November le ntate le kae Pastor November nna ke I still regret the day ne ke kopana le ene ngwanyanole she took me like nothing on my lowest ha ke gona go itshwarela ntate November a ke gone yeah all right Hello, Pastor November le ntate ka mo yo nna wa ka ke mo gopotse ene o mo lenyalong le nna ke tsene ka go le lengwe lenyalo ha ke mo gopotse motho wa ka ke fela ke mo checka mo TikTok ke tshaba fela go mo dumedisha fela yo doctor yo ena batla wena yo di ya nhlula ke e batle ana ya nhlula a ro mo hopotse a ro lenyalo le yena o mo lenyalo a mamedi ke mathata wa tsa jole wa se kae this pride bohloko ba yona le e etsa eng mamedi le nkutla ke batho ba na le pride e tlo fela mara e tlo fela mohlang o so I committile le motho yo sa morateng yo so o mo accommodate le fela is open ya fela pride na ya fela ha monate ya fela o bona pride le maikutlo di a fela di operate no but di tlo fela mohlang o so stakile le motho yo sa morateng and hence today batho ba ngata ba dutse le batho ba sa barateng because we didn't want to face the reality of marata batho ba rona until re ba lose re qeta ba lose then ke hona na pride di fedile ha se re phela le batho ba bang and bohloko ke re ha o so phela le motho wana still o ntse rata yana wa hao yena ha mo rateng ka nne because yo mo ratang ke yana yo sa batla mo lokisa dinto le yena that is why today manyalo batho ba dula le basadi ba batho ba bang ba dula le bana ba batho mosadi yeno hantlentle o rata hona le motho a mo ratang ka mantswe mang as a man wena o dula le mosadi wa motho ya ntseng a rata ex ya hae le basadi the same hona le bontate ba dula le basadi ba batho because your wife o ntsa rata ex ya hae and in terms of re be ba arwana ke yona ntshene number 1 ya o se mamelani 2 ya pride
re ke bale ena nna ke tlo bala ya o qetela a go e bale ba bale kaofela ya o qetela a re nna ke regreta the day ne ke mo bolella gore ga ke sa mo batla ke nkuwe ke maikutlo yo jwale ba mthathile yo ya ba mmalwa ba blokuwe e bonga rena ke nna ke mo blokileng mara ntse ke mo rata mamedi ke mathata now tlo go jetse wa sekhang here's the thing ba bang ba batho ba tlo re ntate moruti November nna wa ka ke moqeka ha ke kuba go thuse mamedi ka ratang because ho le batho ba tlo tshwara ntate moruti wa ka ke moqeka ba ta qekeng mamedi when o qeka motho o checka damage e khosahetseng yo o ikhositse kapa e khosahetseng kapa yo le khositseng hore e kae because re ntse re shapong se kae when re qeka batho re expectile motho a ba le right today re expect motho a qeke today re expect motho a be right today but re sa ka ra sheba hore damage yo o ikhositse kapa e inkile nako e kae and now o thola hore emong wa batla o qekeya but bohloko le qeba the experience ho lemala ha hae tsela o mo lemaditseng ka yona ke yone e etsang hore ho be le delay ya hore a be right mo mamedi ke bua pela ntate modimo le pela morana Jesu ke bua from experience hona le that is the problem mamedi ya hore we expect hore batho ha re ba qeka tsatsene na sontse motho be right wa tswa hlola ke reng ho tswa nona le pene le ball pen mo ke hlola ke nka ball pen wa sekhang be ke nka checkers plastic e yellow kapa e white o bunka ball pen o bo scratch up hodima plastic e tlo etsa line ne ha o nka ball pen o e scratch hangwe hore o be le line nyana but o iphumula line eno o tlo iphumula once ka monwana o tlo iphumula ka o etsang ka o rapa o tshwantse o etseng o rabe scratches ana mara scratches ana o sentse jwang hangwe so hona le and how ka o sa raba sisile ntho ka moto pa plastic ngwe iqeting so the problem ya rona and most ya batho ba qekang ka pride mo mamedi ke bona batho bana ba sa batle mo etsa effort number 2 batho ba qekang ka pride ba banka hore today you must be okay and even how sa be okay you feel how you are ungrateful and then you are difficult in batho ba shebe leqebo mo mamedi when re qeka ka re batla ho ditsa di partner tsa rona we need to consider bodipo ba leqeba leo re le khositseng kapa ba tseo re le khositseng bathong now ba bang re qeka ka pride and then ba bang re qeka ka ho se kgathalle but wa mo batla motho na batho you are not ready ho ya deeper nyana kapa ho ya extra mile for motho wa be right ne doctor ring okay, are you doc? I love my husband. We fight. We are being silent, but we never think of separation. We will find another. Men are rare. Hauna lehlanya. Hauna lehlanya. Kila hao. Arauna lehlanya. Ari, I love my husband. Ke amorata. Regular luana. Rebe re thole ho ska ba le re sa ka buisana a re lehlanya ke la hao a raona moyante a raona moya re hloka manyalo a jwalo dula net da but ha itse dia ka ha ke tswe ke motho wa mme wa tswa ga itse dia ka ka re ka etsang le skela entertainer taba yeno ya hore ho be quiet ho be tswang ho be tense because le yona yona e ka kenya metsi ka tlong ke a le kopa skela entertainer skela itumela hore ene e hole ntho eo ba tlantsela ya ho dilana le ntho eno re le hole because qetolong ya qetolo is dangerous ho be le quiet because bo quiet ka tlong le tension e tlisa bo loneliness that is the problem bo quiet bo tlisa bo loneliness mo mamedi tension e tlisa bo loneliness because qetolong ya qetola le buisane ha le tsheya ha le qoqe now you become lonely now bo lonely ke bona bo pushetsang hore batho ba qeteletse ba se ba chitane again yeah e dingata ho dikena di matha ntate Novi ke kopa ho rapella wa ka khutlehle au mara a re ke mo kopa back au mara
ena re mmatla no mona pela hae mona are e mong are le ena re wa hae sa iketse ena mo hopotse Mara. e mong are I never stop loving her Eish. and I still love her after 22 years Mara wa sekhaya. after 22 years Wa sekhaya le wena ba o founela. Araba ntate Rutlo. Arabele moyeng. Araba wa sekhaya arabele moyeng. Agree le nna ka ke tsile re ne di tla honna kapa ne di tla kae. oh ke ntate Masekwa ke tla mo re santse re le mona re tla re bua le ya metsotso ke supileng pele hora ya 10 Dr. Novi di kena di matha di A re wa ka o busy ka PlayStation a re buisane. Ke beke no mara. A re wa ka o busy ka PlayStation. A re buisane. ya I know taba tse monana di batla di tshisa haholo E bonga re ke lonely a le teng. o teng ka tlumare o Ulong. yeah all right okay eno are ntate Moruti Novi nna ke na le 1 year 2 months ke tlohetse motho wa ka because of pride and I still love him ha ke kgone ho utlwana le ana that I miss him in anonymous ke mmatla mo ke mmatla next Somebody ki la tla honna ntate Moruti. A ke tsebe nna le motho ka re tlwelane motho wa ka ene tse ke morata eng ke re you do know that kana go tsene kana bo sa rata. I mean le yena sa rata. I don't know, I don't believe that Moruti o move on. Ke why o remove on? I don't know because ke bona o should I post ke sheba di status sa hae o should I post le girlfriend ai ke re ke mana re mo move on. Are because o should I post either ke re o swaka tlo bujetse. Most about ba qeta arwana le batho they want to try to prove the point or by happy mo balente ha re qeta arwana le di partner tsa rona re batla o prove a point or re happy and ba tla re prove jwang ka di status ka di picture ka di Instagram ka di eng re a poster batho ba rona ba no re etsang ke re batla o bontsha ba no we moved on maar mamedo ka ratang here is the problem kana ke re o sena o tlo bona or that thing e kana ba o yetsa just because o batla o bontsha hore yena o sharp and a le sharp ke re tlo makala one day o tlo kopana le yena re hi how are you ntate o fitile di kgwedi ke mosadi ena go tla ra re tate Moruti o yentse hi how are you ke re mo yena ke rontsha o rata ke re mo boleleng I'm good in I miss you tlo bona phone ke nna a ba yetsa da mana phone ha e qete le 2 seconds ya kena itatile ya kena itatile ka re o ntse o rata because batho ba nahana separation ke karwana batho ba nahana divorce ke karwana wa tseba ke ngwa sekhaya ke high boss o sa batle motho and o sa matli not because ngwe ke di emotions karohano it's when o sa matli le ena sa o batle yelo ke karohano ye anifunani and ha le sa batlane ibile ha una mohlandi emotion di ba involved anisa funani nje ku sharp ni sharp but karohano mamedi a separation never think when motho a separate le le arwana never think gore ha le divorce ke karwana hona le batho ba divorce mara a re bua tse ba gotlela ba ntse ba bua together ba bile ba kopana mara ba divorce because from the start divorce ne se karwana ba bua ka secret ba bua ka secret dad a re ke bana ba bedi ba o qetela fela Brenda ka freedom are pride ke mo lositse yo Ntate Novi nna ke mo hopotse ha le tsena motho ke bo tshabelo monana kana o le Sotho kwa ke mo hopotse hona ho hai ka mo luza ka baka la maka fela yeah no gore ha ke sa bua tsatsing lena ba mamedi ba ipuetse Ntate November lena lenaneo e ne ka re tsatsing le e ne ka re ka be re fumane monyetla wa nwa hore e re mo founela bue le wena yeah
Yeah. Ai sheba se kae ne ka re ke be re o thetse menyatlo nne. Ka ba rona re mo foulele re bue le. rona re mo founele Yeah. re mo fetise Yeah. Yeah. Problem ba di la se kene ya hore ka nako tse ding e mong bana ba o tla thola re ba rata batho ha ye mong a mo founela if mohlomong ke ntse ko rata wena o bunka step sa pele wena o mfounela ka pa o bua le nna jwale ntho e ne seng ke tsa re go phamele ke yona ntho e tena fela just because o nkile step wena o nkile action o bo mfounela now your action ke batla o ntshetsa ke batla yeah e etsa ka rotho you are desperate because people they don't know how differentiate desperation le love when you show love to your partner are desperate that is the problem ya rona batho ba batho re nka marato e le desperation when motho a bontsha lerato o nka o re desperate for wena mamedi ntetse tseng he ba batlang go bua le nna 073 ba batlang counseling ba batlang go invite manyalong a lona le di bitsa ntho tsena tsa batho ba renew manyalo a bona dintho yona ntho e mamedi ha le na le 5 years le batla anniversary ha le batla etsa anniversary le ka mmema ke available wena mamedi ha le nyalana kapa le dutse somewhere le batla ke to bua le lona le di couple mmemeng wherever mo le leng teng if le dutse le di couple tse 3 kapa tse 5 tse 10 le di couple for free ke tlo share le lona because I'm so passionate to bona manyalo a rona a tswela a survive mo mamedi ke a tseba hore ha ho monate mo mamedi wa ka ratang hore ebe we are long le ka ramanyalo wa tseba bohloko mamedi ke hore o be long le una le tšhelete o be long le dula ka rantlo kholo o be lonely o be leading una le dintho tsohle mamedi wa ka ratang because dintho tsena ka fela di khone kwala di void tsa batho ba rona ba hore ba hlokang kapa bao re neng re na le bona mamedi ntetsetseng he nomoro tsa ka tsa mahala mo lekela ntholang teng ke 073 202 9079 ke repeat ska le letsa ona jwa le letsa tsa ke tswa because ke live ona jwa 073 202 9079 ke pita lo qetela 073 202 9079 mamedi o ya sebeletsong ya rona re kena ka 10 o'clock every Sunday ke a kena mamedi ka rata ene ke a ruta ka dintho tsena mamedi ke bua le batho le ba batla go kopana le nna ka mora sonta ke gona dula le bona fatshe mamedi ke re kenya runa o kala ma taxi phase 3 kapa phase 7 o borea ke re kenya Pastor November teng e tseleng ha o tlo lagge ha o ka kala ma taxi phase 3 kapa phase 7 o borea ke re kenya Pastor November teng e tshweu ka koloi o driver ka ro ya Grootflei o feta limo modo mamedi re kena ka 11 o'clock o feta limo modo fete mo Greek o tsama straight mamedi sheba ka lifting ka bona ke re ke golo ya bonala e tseleng re kena ka 10 o'clock o mo God bless you what's okay thank you so much ai ke sona ka rona mo hi o ke sona mamedi program ya go to mandike senzile kwana le ngoku Facebook talko thank you boy shabu papa thank you man mamedi thank you so much guys thank you so much let's get a lebala ma TikToker ke dula ke le TikTok on kala bobedi I mean kala bravo every Wednesday ke teng mon every Wednesday ke teng thank you so much guys ke kopa honka ba babedi fela ba bararo TikTok